Былтыр күздө эгилген дал ушул пияздар учурда түшүмүн бере баштаган. Дээрлик түштүк регионду пияз менен камсыздаган Эрназаровдардын үй бүлөсүнүн түшүмү быйыл мол болуп, ушул жерден 30 тоннага жакын пияз алышкан. Şu 40 sotikten hazır 30 tonna aşağırak çoğun piyaz çıkıp atat. Da 40 adam ap geldik. Bugün 20 adam kaptap atat. Jinap büttük. Bugün Kuday buyursa mene Bazar Korgonga, Jallabatga, Özgönge klientler kelip ap ketip atat. Былтыр август айында эккенбиз. Чилги дейлет да bunu эртеки. Корейский сорт. Бул мына суук жазда суук болгондо бирок аны кичине сууруп кыйынчылыктар болду. Ошого карабастан менет кылып мына бүгүн күнгө пиширип базарга жеткирип берип атабыз. Мына арзан, бирок арзан болсо мен 1 жыл кымбат болду, Худай шүкүр, барга бареке. Şu 40 sotikten hazır 30 tonna aşağırak çoğun piyaz çıkıp atat. Bunu orduna emi 2 günden keyin köçet tayyorlap koyganбыз Kerem. Kerem köçet ekeriz degen oydabız. Kuday buyursa. Карашты bilish kerak. Agar göň salıngan köp mineralny удобрение berip koysanız erkektep ketet de. Anan keyin suwdu erte berip koysanız ham erkektep ketet. Oşolarga köngül buruş kerak kичине. Kança darını köp sasanız şunçalık ziyan bolat da çiriydi. Erkekteydi. Meýarda beriş kerek bar joktu. Mayda boğa mezgilinde eşteke bolbay soğuk bolsa 20-30 gradusga daýyn çydayt bu. Eger muну jaz maalında, çoňoýgon maalında soğuk bolsa soğurup ketet de. Nikandar endi jerge karap bolat da bar jogy misaly bizde piyaz menen kartoşkasyny onoy. Başka jerde misaly kızılça ekedi, dagı bir jerlerde maka ekedi, bede ekedi. Bizdin el şu dikançylyk menen Aşkovaktan başka bar jok eketde. Badırın deseniz bar, darbuz deseniz bar, kartoşka bar. Bir jerden 2 tüşüm alınat da обязательно. 2 tüşüm bolat. Azır burun kapısı ekeriz. Andan keyin kapıstan jinagandan keyin piyaz ekip koyabız. Az munolar akça bolbay kaldı, erte keçki piyazlar var da, oşun üçün arzdan bol atat. Kuday buyursa keçki piyazlarımız jakşı. Oşolardan ümit kılıp turabız emi. Her türlü piyazlar var da, günü her türlü. Biro erteki, biro kичине 1 ay keyin pişedi, biro 15 gün keyin pişedi. Bul piyaz mana jinap bittik. Birinci günü maş 40 sotikke 30 adam işledi. Anan 40'kanda da 40 adam ap geldik. Bugün 20 adam kaptap atat. Jinap bittik. Bugün Kuday buyursa mana Bazar Korgonga, Jallabatga, Özgönge klientler kelip ap ketip atat. Bundan bir Kuday buyursa, mana 2 günden keyin jerde aydat bir kapısta ekemiz de Karam. Karam ekemiz, Karam köçetlerimiz tayyor bolup bolgan. Kapısta kança pişadi?
Kapusta 90 kunda pişadi. Kuzga barıp pişip. Şeker appa aytga pişadi. Şeker appa olib ketasiz, bekor beramiz.